O te toe whataro whatu sa mo e le nei vaenga o le fiafi o le Christmas Eve le nei i Amerika. Te manatu o le ua titi na ua fiafi nisi vaenga lalangi o le ua celebrate uma ua fesi umi talu ona celebrate nisi atunu e a fie ma le tatu atunu o Samoa. Ia i le celebration o le pamanatuina o le soifua mai o tātou wali. O le aunga aute o le neia fiafi a o le ai ni matu lotu fui o le sa tu e fai lotu o le matia le ua mai folanga le matu fai au i le sosana te nei. O tuto la sosale te nei petu sa o le asosa muli o le Ativeni, po le Ativeni Advent. Tau sawa ile ai. Na sani te nei. Nia lana whailoa mai fo i ero matu fo i taitai. Ia, po le sunga le whawhenga inga o lof. I ere matu fo i ngā ruenga le si ufonga tae fo ia e ta pena ia le lotu o le ainga ia. So i leila se matu lotu o le Christmas Eve le neia fiafi. O manatu fua i ele tatu temine le ua te ala titi a la tali tula e balu iwa se fu sfutasi ia a moana i tula whapena ute po pe ta sfulu ia ona ta pena ile mo le temi fu le ia fese matu lotu tamiti ia matala ia to me alofa telefona i tonu la temine i o te tala no at waima o tātou sa afi ai tātou te tō manatu ai mai se tātou i Samoa o Nusila o Australia le ua mai ale lo fōringa o uma te mio lotu o Kirisimasi o uma whaingato nai uma na tufa me alofa al whanau io e mafiofo fuai ia me alofa ia pe o American lava nei ia matu te li tu vai i le lava matu te li aso luas fumalfa o le masina o te sema ia o manatu si o tatu weva tatu tatala noa ma tatu io i le tāua o le nei aso ua ta ua o le aso ua pungisa matau ia tali tula e winga e ta ele lima upongisa lima ono fitu tolu i tula talu ona pongisa i matou i o talwhenga i fo i maritemi o la utautua tumo oe i wale mau tere i o Kirismasi lava matou te toe fia o tarfia pasufa ia toe lua toe fai tula toe lima toe tolu tula minute ia ono matou tu vai rola ia le vai vanga o le asole nei ia matou tu vai ro i le whamanatuina o le solela matou te o le Christmas Eve ia po le afiafi o le aso a o lumanai ia le aso lima tatou te oli tatou te whawhetai a Iesu le keriso le ola e olai nei mao le mita bita i mea whale au ngā tau lava o keriso na fio mai lunga ane i mao le mita i mea whale au ngā tau lava o keriso na fio mai lunga ia fiu ai le loto i anga masesei i anga lo i manatu le lalo langi nei ai oli pea i le alofa mai o Iesu le keriso leo la e ola ai le
maole mita mita I mea whaaleaoha tau lava o keriso na fio mai lunga. Io ene I mau le mita mita. I kele o mea ele aunga. Ai tauia o lo sa tauro e ao na mita mita I li tangata taritonu. O le tangata whātuatua. O le tangata o salamo. O le tangata o ofoina le ola I a te oe. Ia o lava ni mita mita se tasi. I se isi lava mea. A o lo sa tauro. Na e whai ai le tauranga sili mo I mātou. Whaafitai tele le atua, whaafitai mo le nei. Toe nei tūlā ia o na mātou. Whamanatuina le o lo toe o lo o mai le lalolangi. E alai le whanau mai ia Maria le taupou. Whaafitai I leanga le lei. Whaafitai I lo walofa tele mai. Whaafitai I lo walofa fua mai. O le tatalo tamai, ia, pasili lava, me uma, ne waloto ia tangata I lau fio, e ou le soifua maleola. Ia, tatalo, taita ia tulu mātou wola, whaafitai ua to ai tau nuu, matini tau nuu nisi vaenga o le lalolangi, I le whaamanatuina, pita I o nei le nei malo ma o na territory. Ia, o leo tue whaitau tūlā, toe ia ni nai tūlā tolu manai minute, ia ono mātou lia lea, tala whia ngai le lei ma lau tautua ma lau nanga, ile nei a fiafi, ia ma celebrate loa le whamanatuina le lalolangi o lou wo o mai. O le tatalo tamai manatua o mātou sese ma o mātou leanga, whamangalo I mātou uma le totopo I o ki risolo mātou li I matwhaole. Amen. Ia, e tartu nungo le ua te ailangi le fituta I matangi o le tātou apolo man fasangi, ia sa o taita iai le tātou mafutanga whaafipi o na masani ai. I le tātou rotua fiafi, a whio tātou e whai le fiafi e pio le fiafi ai, tātou te whailua I mo tātou. Ua whaisi umi o na pai mai I le au o le pōngisa I le nevaenga o le nano lagi o le mātou nofo. Maruru le nei aso, nio e timu, a o lungo le awala I le nei aso atua, te leo I tularu nei aso sa o lungo le awala, nio e te le errands ia pe sa anga ia tuyai ia ma fa uma nei fa tau laiti. Io e ia ona tau io e fa to lefto atau pe lefto atau mapu mai ia le pa ui for le timu ina ua lata mai nei le tula fiafi. Ia le nei lapa aso atua. Ia ole na ai se no fiafi o le tu inga tau. Io e olo pe o tu inga tau le te fiafi o ia. Io e si le atu lo fiafi ai le tau maruru nai lores tau vela nai lores sama. Le leia le tau maruru e faina failo to of mafanfana a ofu no ta oto le po maruru tele ia paise ia afu le blanket ia pe faio of mafanfana ia le a ola ina vevela ia le loa fe alfa
pe o beta o fia na va io ile tau malulu o te malu siefo io ile tau malu ia e pe io le tatonu sa mo le ua mau fo ile nei ava no le leita to te filo iai ia matatu to e le io watu matu i Amerika ile fa manatuina o le Krismasi lea upe ona fai atu lea ua to iva minti tali tu la e balu to e fami to e fai tu la balu iwa sfusu tasuwa to e fai tu la to ap tau nu matu ile fa manatuina o le whanau mai o le pepe fō o le Krismasi. Ia e te lea mea tatu te amtai, whai fō i o no tatu tu e tō manatu o whio le lalangi nei olo e nofo mau mau ai. E te toe manatua lava ia sa moa i le waitau nei o Krismasi. Ia, pena, si iu whata lofa tua o te whata lofa tu mei avito o tina whata he leta selela po selela mua au Abigail New Yopu, Merry Christmas to you all. Whamania tele atu le Krismasi, whapena foi i sini watai whela o lo whamania Merry Krismasi mai Sydney, Australia, whatala whatu, whapena foi i Diodni Tangaloa, whamania foi i le foi i le Krismasi. Ja, mai mano Krismasi ia tatu e fai whela pokalame before the New Year. O te le eise mea la maruru wai pifu le leo le to te le na lo marulua i le aso le Krismasi. Ia, ma le tausanga fō. Ma le aso sa, pauna o aso lea ua o manatu te marulua ia i le nei vai tau o aso fifia ma whainga marulonga. Ia whatalo whatu fōi i le sina, ia sio tua fine lea lulau o a mai oe male no whaalo. Alofa te leatu. Ia Lau Adams. Pena fōi Rosalia la fonga, Merry Christmas. Pamania tele tua le Krismasi, ia i tātou u malapa. Ia olo whai o na peiro mai. Pataro fat foi ia le afa po le afa le au pepe ia e whamani atu fo i le Krismasi ma le tausa fo. O tala te pai Tony Vasili ia malo Caroline Chong pataro fatu Caroline ia mo whamani atu ia le Krismasi. Cherry Vaenga, Merry Christmas. Ia, mai tato malava ua mawhai o na whelo i mai ili nei vaenga o le tautua ia papena foi Loretta Roberts tu ile tupunga. Merry Christmas to you in Las Vegas. Las Vegas le mafuta mai ai. Ia papena foi sini masina ia whamania tilatu ia le Krismasi. Alofa sao, ta alofa lau sunga tu ile epa. Ma Lord so fu manuia le Krismasi. God bless you and your family. Ia fa pena foi. Ia alofa manuia tu le Krismasi. Fua le tupo 5800. Ia fa pena foi a Knesset taufa. Ia Merry Christmas from the Sua family to you all. Merry Christmas. Ia fa pena foi Emma Semi. Ia po sai mati Merry Christmas. Ia orena o lea toe whana nei tūla ia pa ia loe matu i Amerika nei ia le Krismasi. O lea ua toe 5 minuti tali tūla e balu i le tale balu le po i nei Amerika i lono inga talu le balu toe wha loa i tūla ia o na matu au ia lo leo le peona o whai atu o le se lotu o le Krismasi an matu e kalesia le ua nga i mea iama mai ia le ona o le tau ia mai tau mamau le whalisa manisi o i matou
ia pe ua manatuai ia le taʻitaʻi o le matou ekalesia po le suga le liʻifafeagaiga ia e aiga ia e tapena ia le latou ia o le teleala pe o te lauaiga pe afalo le sefutasi po le tao le sefutasi failoa faigalotu failoa lia lotu ia te manatua so foʻi ia pe o le uta pe le loa pena e vaai ia toʻiga me le tatou atu so le mea so le pe tau faaseʻia pe tau il pole o le por se fai mai tagata ia so ia e tā lo se fululua na tatu o le vaai mo mea ola so fanua o le po le ia me ia tatu te vaai tupi o laifo taimitono atai se fulmalua ia o te alu ese mo tamatua ta te li vaai ai se mea faapena ta te vaai atu oe o ifo mo se povi pe ifo mo se so fanua le taimitono tar se fulua ai pe o mafaufaunga our own imaginations e tau whaamatala-tala'i ia le vaitau le nei o Kirisimasi e malie mai pe au tatu manatu ia e au ngā taimi a matale o lau po kalame le nei po tatu te toe manatu ai o ai Yesu. Who is Jesus Christ? O ai Yesu. And who is Mary, the mother of Jesus? Pea tatu talanoa ini upula tamai. O Maria o le tina o le atua. Ioe, te leilo ne te ua e fatu ese la tala le fai atu. O le tanto nunga whakeusiano. O Maria o le tina o le atua. Ese whainga. O le peu tu nofo mo tu sa ili le titi mo tu e whaitau, ma whaitau. E maofa foi le tatu. Let us share o te le whaiatua se mta upu o te tatu tatala noa. Yo we alo tala foi le o le whai mai e iwa masina. Le mai o tamita o Mary. E mantua foi o Mary tu sa se furu tolu. Se furu wha tausanga. Ai mai tangata roa. 13 to 14 years old. It's a teenager. Very young. E soli tu la fono, ile tu la fono ale tatu atu. Ia ma ne foi tu. E soli tu la fono ai mai se tentiti ilona se furu tolu, se furu fa tausanga. Ai mani e tatu tata no fa sam no fa pia. E tatu te toe ai ia ni whainga. O whainga. O whainga matalasi ale atua ile soifua ma le ola. Malana mea lofa tā ua ia i tatu. Iwa mai io e wha paolo ifo, ia ma wha malu ifo le nganga pa ia. Ia na whaile maua mai. Tō, pregnant. Ilona se fulu tolu, ili se fufa. A fua la ia Iosefa. Wa matua Iosefa. Ioe. E masanian tatu tatano foi le ia on ai nei foi le planning o le tala plan le tangata na te e whaalau i loa Yesu tangata. Au ifo e le ngatala en whaalau i loa i oane papatiso na te whaai loa Yesu tasi nei tala mana tua foi mai a malaki tusi malaki anga i le ue tusi wha se lau tausanga 400 years o ngungu le lalolangi i lea paenga lalolangi wa le o toe iai se leo wha perfecta within 400 years but to the wha se lau tausanga lea
na tapena atoa mai ai le mea. Ioe. Tapena mai ai ioe e le atua le mea. Lea mea. Lea la tatu whamanatuina. Lea la whamanatuina i le aso. So le taua ia mea le langa vai fela i le a fia o le anu. Culture. O le culture ni atu e mawhaina whaimo me o fixed marriage. I lo teenager. 12, 13, 14. But marry herself. Ele i o marry le meta o le feuswai. Pe mo moe masita maloa. Kasina me le lintala tau tito e ale o tatu tatala no fa sama no iai. A whaila o leo ua manuia i whapi. No ile tala masati. Ta tia ia le mena, o le mela o le iwa masina. E sava vali atu from Nazareth. E anga i atu i Bethlehem, e pie o anga i le meo le census. Wai tasia meo le tusa o ile au mai e le lalolangi, o le urua i census, tusi ngai ngoa. Lea i le lalolangi ato, na whaia i Betelema. Io lea la na tuturilu afen mai, o le iwa masina o Mary, iwa masina o lana pregnancy. Na sava vali atu sava vali. Io it's not a walking distance, maybe those days, not nowadays. Io o le ua tele me transportation. Le tatu vai atu o tele a ua modernize uma ia le nupa ia malala ele le Middle East. Ia ona ua sitia fo'i ia le lalolangi ma o feo ai ta'avale. So a whapea ma le iwa se pulu maila. Ioe. Alua le ta'avale le iwa se pulu maila lea. 1 mile per hour. Ia pea ma le iwa ia iwa se fulu drive vai pea pe o mele ta te feito iwa se fulu maila na sava vali ai Yesu ma Iosefa ile iwa se fulu ile iwa masina pregnancy o le winga la tala fule le o le mamao le te le loa pe comfortable i lungo le asini tie pile ai pe comfortable for le savali o tau le tu pao fa fine i tu pao tina no for nei ma tango e fika if you can figure it out yourself a woman o ele tina e mawhai ona e savali ma le iwa masina le lauto mai i le iwa se furu maila se tūlanga whapena. E mawhai. O ele tina le te whalonga ma te mine. E mawhai na e sa vali i le mamao lea. Wai pi o le sa valinga mua lea, o le sa vali mai e o i le tusinga ingoa. Mai Nazareta to Bethlehem. Ioi. Ia. O le lan tatu whaitau umatua i e vangalia ia. E o atu tui. Tu fale tani malo pe o tala ia le fa mai tu ia tu le fale tu ia tu le fale ai ata to an to isa ili le mana tu mena le na fa ia tu lo tala ma na ia le me avito wa le te va ia tu pe te ti mai ia lo ta vale mai pe specia e ta tala ura auto no lo ta vale io ai tango nei la fika ile mele oe ai o le tinale o te tana o toi. I don't think e te mawhaia. E no e mawhaina e sa pali le mamao lea, ma le iwa masina le tō. Ioe. O le wala awina le tu, o le teenager. Pai mai le mai le tene lea ilo na se furu tolu.
le sefulufa tausaga le matua ioe ia masalo o le o Iosefa masalo o la tolsu o le laititi foʻi ioe i le taufaitau atu taimi pei fua le taimi pe o taimi e taufai e fu atu i ai lata le tatu tano e gatalaina ua oma le tusiga aigoa ua ole e malie it's funny da le ta pe le le pero no fo en sa ili o le si mo me tangata ta o historian ma te ulia langa le na au mai o le tala o le whanau le whare pofi whanau le whare manu inta to mata lola ia me whale vao fu le pe o wata e tusi imagination o tangata ia tu mai se oti se povi ale si mai Yesu le te pe ai ole o fautuanga tangata nei le au tusi tala le au historians la tu tel falau teleina tu langa tele mea pe nana outline mai atu spaia io misi foi mea pe ta tu tele malama ile ai pe o night o tangata nei la tu te falau teleina ma fa manino tangata ia ta o historians ese mai foi le au theologians tangata lana e iei la tu inga le foi me fa it's not really fale pofi fale manu it's a cave oleana e iai mo meu ainga na tumutumu e foi tangata i tutonu o le mea whanawai Yesu io sa ili ane oi no ele fape o leu ki tango tu e le tatu te tala noa fa sama noa io o tu le o tangata ni pe o le mana ia te lo se tatu tala langa do tu fai tu la ma tu le o na o e pa i Christmas ma tu le ai ma tu te li tonu to le o le to telo o tangata tumu i te mio tu singa ingoa o i la si fasimena io o tala e fape e iai ma ainga o Iosefa i tu tonu ailea e o atua iai o le siamano ai ai ala na isi tangata pe iai le feso ta inga ma Iosefa e lalo o le e o tu tonu o le ana keiva o ina la le fape le au tu stala le au historians o ina tonu wale no whangsao. Le pe outline mai tu spaia. Ai ele o iai se me ona e o mai la le temine. O lo maua i matanga i tu tonu o no whanga le mea na whanau wa Yesu. E lo maua i oi. Tope o le taua le na o naini ta putatu tatu. E se foi la na whanau Yesu. E whatonu mai ai le atua through Joseph. Through what? Dreams, imiti. Uma lona whanau Yesu. O ita sile me tatu te loa Yesu na whanau mai le culture. Le culture, le anganu. O le tū ma le anga. E whase puru loa tau masina. I mean, 40 days since you were born. Na ape lole o ape pol me fuli le ape puse papisonga pe ape fa mama po le atu inga pena te alu la le man na o ai foi la ia na ui e foi Maria ma Iosefa i le process le io ai pe mana ia na i tala ia tatu te taratara no e fuli le langa o tarafia ngai mamatu nei ia ai le io o laina o tangata mua la na mua fa ai. Ai vai foi la ile atua na mua fa ali le atua i tangata i utaia. Judas o tangata o le atua. Na mua fa ali tangata o le atua. Ai muri fa ali tangata o ese. Mua fa ali ai.
le au shepherd, le au leo mamoe, the unclean people, e tau pio tau nga tau ina tangata o tangata le mama, te le lope i se a o lato a. O tangata mua lana, o tangata lana na taunu, i le teimi a na whanau ai. O lato lana na ifo na o i le teimi mama ai, ma mau atu Yesu i le mea na whanau ai. A o mā koi lava ia, a whai e lua tau sanga o travel. Ia, o le vai tau fo i le nā, na mau atu a Yesu o le lua tau sanga. I pio nei tala na fwile le tātu te toe mana tuai, le ofo ia, a pei o le, o isi me fwile te mi o le whaatonu mai e le atua. Ina o fo i au mākoi. Ai whaali fo i le atua ia, Iosefa le miti. Sefa, tūrunga Aveltama ma o ma Maria. E o i ai pito. O lo ua sa ili le tama. E ai foi. He rota. A le maalia la le mea. O le tate, fawawila i se tau. O tate nofo i matching i le whawhangunga o ka ika laka koi inga. E lato tama po lo tatina yaso tala titi. O le whai metala. O le whafangu na whafangu i le miti. Tu lunga. Not tomorrow. Not whatever time you want. I want now. E te rua tuturo lunga marbo. So le o le taua na o si mele lau lea tiptilo. Ona ua manao le tua e o eselo te mini. Esa. E le i mamau e si atua e latu lo le fasioti na tangata i le ora rua vatu e he rota. Fasioti mata miti. I tutono pe te le ma. E le lua tau sanga ngai lalo. From 2 years old downwards. Sa vavali loa, e fia le lua se lau mo na tupu maila. Na sa vavali mai ei pe te le ema e o i ai pito. Fia, fa se lau wafe kilomita. Fa se lau wafe kilomita pe ana ma le lua se lau mo na tupu wafe maila. Ai sa vavali. Just imagine. I lo taimi ma lo taimi leo tatu i taimi ni. Taimi a toa le nei na whanau wa Yesu. E le se taimi to a file mu. O le taimi o sa i linga a tangata. E fasioti. Leo o mai o le atua le lalang. E whaangata si mesi e peitai. Na ta ia e le atua lo na o mai nei lalang. Ioi. Ai o le fe au tele le wa pi o tele o tatu te masani le fe au o ki risi masi le. Penga me alofa. Le no tam fai fet ni la fa na ne le se temi ia na mai fo le talai me alofa ma. Ia I lo le. I lo le e ma to ele na la fa na o to fa na fo. Pe o masani tangata o le lalolangi the Christianity. O le vaitau o whainga me alofa. O le vaitau, o le fiofo fuai, o le avatu au mai. Te lea nao tātou te mine. Ai totoa I le fe au lea na o ai makoi. Na mua ava ai wala au lea tua I tangata I uteia. Le au leo mamoe. Tangata na o witness maifo. I le taimi o I le manufanga na whanau ai. Le nau whamtala tua o le fe au o le asone tusi si o ai atu le afoi. Pe uma o le fe au tusi feta waso pe uma matai o e lua. Lo fe pusfumu le ono. O le fe tu masasai. The star from the east. Uma o le tuna.
le no fai atu le sia po kalame ai fai taula i le tu sile o lona fai upuiva le ana fa mata mai alu wale fetu te ia fetu o tu o le minoid fetu no folo le ma oi ma fai tau atu o i melo o tu el fetu o i sa past tense o ina sa fana o ile o past tense le o me tu fa samoa after manino le leia ai nga i tu fa Britania na manino ele Michel Lavale the New Standard Version ia pula fut ko nga version te te wele mai past tense yo the place where he was ile ta pula vale lua matai o lua ai now le fet pur fi au now le so o le tu ma sa so le mana ye yo nai ni me ta te ma fau fatasi ai so ya se usunga ia lenga ia su fuina se tu sua o le fu sa o matunga du ele o nanga si fonga ta fo via pele tu si ese o no pule fa soifua i lau sunga tu le pa ia malo soifua tua io i lava inga se sa o lu fe ngai ia au le lava ua ia lo fangia lu soifua e to e fa au poi pia lu vala wina ia malo le fa toa ma le fa ia tamtane ia manu ia tele le kiusimasi ma le tausan fo i lau sunga le o sosoani ia ma le fatua ai maise le no fa o lo fatilat ia o le na fu le langona uso atu lo sunga le wa ioe ni faiana ngalo taimi o le tatu fo i ngalo lue mai male ia ai ona ua o ia i ma urtino pe o inale na mateana tau le ua sia vanoa ia ai faftai le lava maua vanoa e fa wai ia le tautua male o nanga faftai tele ia o te le lavo te fisi po le taimi ia o le sunga ia sufuina se tu susupe ona lau sila fia i le mapukala me foi le o le tatu tutua o le sa afir fai oa ia na tu se teni ia o le ai lunga fo i se pukala me fou ia o le tio o le siana e kalesia le ua tau am tamata ia o se temi fo la ia o no to sila le iai i le fo i o nanga ia masalo se temi o le tu sanga fo ia o le aba ai e lunga io o pena te fai langi foi ia malunga o pe nga le ia le au na foi ia le abatu ia le tua malango le to fa ia su foi na se susua ia masia fai fi au malan e kalesia o mele lei o me sili o mele o silu na matango fie chose a wala so se me tatu te tua ina ai lo tatu o tunu ele ai se ngata anga o mele le fa taiso tai fo ile mafta mai te tua male nanga ile ne fiafi so le winga na lo tal o le ta ua na lo tal le ala te tau te fa tomati yo to si la fia from now on Christmas time ile se o to te fa ma fa we yo to pe yo Christmas time mai au mai e ma koi au mai le au le mamwe o le fa moe maolo io tatu lo maintain le me o le fai o afiafi mainga it's all about worshiping and that's a message of the Christmas o lea o lo so i fua vivi e leo le fe avea i o me alofa e leo se vai tau e fa le lei ni misa ma ni me fa pena o le vai tau e fa manatu mai ai ia tatu o le vai tau e fa manatu mai ia i tato e ao i no tato vivi pe te no fono fa o e pe se to tasi lau lotu e te le fa pe fo i o le a e alu e ifo pe o mea te ifo o le tu maleanga nu o tu ia manga tangata ia na te va i to inga ifo na ia
ai le whapea la tui ma oe i fo whapena o le ale tū ma le anga tatu. O le whela nua i lea o le whi aua le atua i le lalolangi. Ioe. E masani a tatu fo le tatu te pa ai i tatu te mate tū manga a mea uli. Tatu mana tua foi pe o le wasi pa le mea uli. Ia, te sela utala. Tangata uli. O lea foi o tū manga i tangata. E peis foi e lunga how do they perform the worship. E fua foi lunga o le lato tū manga a lato vi inga. E loud. E pisa o. E tawhifili. Io, whapena. Io winga maanga a tangata nei. E peise fula i lunga, e vai fula i tuinga lotu e anga i whapena. E fu o oere tangata samu. Ai whi mai le tatonunga a o le io o atu le tala le lei o tatu lau whanua. E ei upua Samoa whi mai. A o ina vivi i Samoa. E tapu mea uma. Ai sa ua tato upu wha Samoa o le tapu a inga tapu ai. E tapu le sami. E tapu le vau. E tapu le vatiatea. O lono winga. O le tapu a inga a oe le tangata Samoa. E fai ma le file mu. E le mo o mia ni tangata pisa o. Ioe. O le tūna maleanga Samoa. E fua i aila na ia foi tapua inga. E mai nei a fai nei tapua inga te tele le atunu. O ani me fai pui wha le malo pia. Tu te wa ai iai pia me fai le fise sa o. Sa se vana au fai mai fai au o le tatu pese leo la ausu. Ioe. E le mawhai foi o na so o na baba o ai le me o le e le whapeo whai atu, le whanga nisi takata, le me o le tali tatalo. E le se me leanga, a leo ti tam whai whamatala atu. Ia le tāua o le me o leanga nu, o le tūma leanga i whanua. O le tuspa ia le tatu te whai tauai, peno whai atu o Yesu na whanau mai leanga nu. Au leanga nu ulai, leanga nu i whasi ele. Ioe. A umana whanau whai tau whasfuaso. A umana whasfuaso na avele le manuea, whamamade pe. Tūna manga. Ioe. Soa e tele le tatu, au le tāua na le whi, au a i o kirisi masi, ai matu tele i pa i atu iai. O le vai tau o vi inga. O le vai tau e te vivi i ai. Not so much of se vai tau e te alu e whaisa o mea lofa. Le lelo aru te sa ili. Ona e tau ioe. E te tau ioe inai. Fo i sata ita fo i ele whapeo whai atu o moni lea. O lau lea wa ai, ma lau lea sa ili, ma lau lea ioe. E tā ua e a fua mai lea. O a me tele na go through e ma koi nei. Au le wha moe moe anō. Na watu rolai ua matua tamo Yesu. Po le mena si i mai e luntama, po lona tina. Ia. O na me mo mua na tangata nei whai mai na ifo. Na matua ifo to ele tangata nei to to. Ioe. Pe whenau whaman mana matua o lata i te whaitu tilo e leo mautino e alana ta o re toa tolu i a tangata mākoi. Ona o leo whainga o mea lofa. Ona o leo whainga o mea lofa. Pulu i pano, pulu muro, ma le pulu auro, ma le auro. Pei o mea lofa na tolu na no nofo lo au tusi tala o tusi pa ia. Ma tuu i ai mākoi na to tolu. Ioe. Au le tala ia matai o le iei to tonu le whi au le so. Le ai ma se mea whapena o whamatala mai ai, matai o lua.
e mse mea io pa wala me o le tau mai o le no whanawha wa Yesu io e whanau Yesu no ye ma koi i leo whamatala mai fu i un tangata o ni tangata io pa wala me mauti no pe asa ili te tangata nei o tangata o le latu poto whapitoa o le whaita wina o le vatiatea ma mea uma o lo iai fetu masina po le lava tu inga panita o le vala awina i o tu inga tangata nei mai se sae io ai o le mea na vala au ai muli vala au le tu i tangata o nu ese these people ai mua faali i tangata o le nu o Yesu au leo mamoe io tole taua la nai mea ia ai femina maua lo tangata ia worship lo ne ai ni me foi e fapina tu famatala me alofa na uma na mo worship fato a give out to hela to me alofa o inala le tam fai famatala ma tau tu watu fo ila te itafana mo fai le rotu io au le lotu fo ila ele fato a fai ile o aso uma au le mena o le lekai o ma lekai tato io e fai manofo tato vivinga tele o temi a fape e lusfu aso tausanga e lope valu tato aso vivinga pe ono foi au le sisfu fa aso le se me fai io ia o le ia vai fuila ia le fuila ofisili mai ia e le o ta ua le tuspa ia whaatonu tofa e le o ta ua le tuspa ia a e tango fuila o i te fesili ana le ngā rulua tangata ia le ana la tu whatasia le kanona ia le tuspa ia ma o la tu au maia e le o iese taimi o whapea mai le tuspa ia a mea o le aso mua sifu ma le lima pato le ta milosanga o le lama le taimi le foi e tau mate le va ai atu le taimi fa mai e tau malulu there was a winter time i le taimi na va ali ai Yesu le au leo mamoe e tau pio ina pe tau fua mai ai e ilato io le nga tatu o mai fa mai ele ta ua mai tuspa ia a le ta ua mai la tuspa ia na la tatu o ia le fa pe tatu te le ai tatu ta taula e to te foi la tu te le celebrating the Christmas io la tu lava na mana ai le fa pe mai tuspa ia tatu o le time tatu te celebrating ai le asfana o Yesu tatu asama ne se me fa pena io na paula me tatu mo o tatu fa fi poto ma tatu fa le nga ina ia nga ruenga a ilato la ngor te le anda melo ye ele fa pe tatu le fa le celebrating ar ki si masin tatu mala ia ile esa o le mena tupu le aso ai le o le aso ele o le aso le mea taua o le mea na tupu i le aso pena whanau le aso sa, pena whanau le aso ngafua, pena whanau le aso tofi, pena whanau le alawa le aso. O le mea na. Io tatu ola tuturi lor le aso le whamentuspa in whanau e iso. O le ala le aso. Ia. Ta ua ia naim ta upu ia tatu te vava ai le iai. Io ina ne i maumaweri tatu te mifu lele. Ia ai leilo no fa o ia I lo so I fua fatuatua e te tali tonu inai le tuspa ia mana tustusi o lo so I fua ma lo wola fatuatua tatu te tali tonu inai ia le tuspa ia mana tustusinga ia a taua ia nei mta upu fa manatu le iei pe maila le tala na foi mai loa na foi mai lo Yesu mai foi
ina ua lua tausaga le taimina toe oa I le malumalu na o atu ai ma le moto tagata ua fiu Iesu ua fiu Maria ona matua e toe suʻe ua e fiu e toe suʻe ma le leiloa o le ua safaʻi totonu o le malumalu ia ma le au fai lafoga ma le au fai tulafono au atamamai o tulafono le ua filo ai le lua tausaga taua ia e ua filo e ua amata ona le ala e taʻu atu I ai e pesili atu I ai ona matua sale te vai ua alu le aso o suʻe oe o le ala o tagata mafai talanoa ilo tatou vaitau o e maʻu ua laki ai lo se matua Samoa e keʻi ai Iesu ioe ua sulu le pō mo ia aisia laga foʻi it is frustrating it is pe fiu e suʻe lo atali e suʻe ioe aua le tumu o tagata e pau ale mea tati whanau kakalo ka whaku ua tapopole. E tasi ala le mea whape e mau aloa afura. E utu inga mene e mau. Ai whai mai o atu. Ai whai mai le tala Iesu. Ea. Su e fua o leo tuo I la amata o na leo I le whale o lo tama. Pe mei e tasi fo le nā teimi whato pe te I e fo I whaongaina e Iesu o le upu tama o lo tama. Te I lau tusi tulafonoi, le au whai tulafonoi. Ioe, I le lua tausanga le matua. On their way back home, wa fo'i. Ioe, o le taimile na. Nanga loma I lo Yesu for another 18 years. That moment, na le toe va ai ai loa, ma le toe apia le tala, I le se fulu valu, another 18, matua fo I tolu se fulu tausanga. O Yesu le fato a mata I ona failana, a matala ngaruanga. So se fulu lua le tausanga. Mot o mai loi na motu e loa martala tuspa ia Yesu, I le isi se fulu valu tausanga. O fea na ia Yesu I lona se fulu ono tausanga. O I la leo te whai atua I Samoa. O I le reino fia uia. Langa o I come in nei mea ka o historians. O I tonu atua inga kapla lea. Lea le o mwhai tuspa ia na whaamatala mai. O I come in nei tangata nei. Mea ave I le tua mea ta o historians. Tangata tusi. Peo no whai atu. Is one of my best historians adweva ai le tangata e suafa ia Josepha. Iwe salavia elona ngomo mo Josepha. Tasina tangata le leilang o e pelu hisen hipu. Isa iwe o le utaya. E fatu tuaina ana tususina. So a facilitate nei la tala tuspa ia I o le mele. O fela na ia Yesu in another 18 years. O temi tonu alea. O temi tonu alea na ngalua e lo Yesu. O I fo I lea foto mai fo I tususinga nei. Iei mai si whanau. E iei tua whawhini e o Yesu. O nauso. A o Yesu the oldest. O Yesu le matua. Ioe. O le taimila le sfuru valu tausanga o Yesu le na misi lenga misterio I le taimile le na le. O le whaitawina o tusia a historians ngai. O I na train ai Josefa I le ngaruenga whakamuta. He trained Jesus as a leader.
o ia na tausia wa I foi na leto e pieling o Iosefa ai foi la tu singa tangata nei e la tu te whamitalai dai le tausanga na oti ai Iosefa carry on e Yesu le leadership I le ainga Mary o na uso tu whawhine io ai fai tau lai mea ia e sea e tu spaia lea o te tala no atua ia I le taua o lo fai tau I le ngata o tu spaia ma ai tangata le au theologians whatuatuaina ia ma tangata ia e tau o historians e tangata na e whatuatuaina a la tu tustusinga e pesoa soa ni tele pela o le keplea ai te fiu a su e tu spaia le mea na ia Yesu I le temina misi ai whatuatoe a pia lava Yesu ina ua savali io e alu ia Ioane le baptiso io te mina toe pia Yesu a fasila o fea lana ia Yesu le temi atole wana fo I lo Yesu malona matu ina ua mau e tono le malmal ti sapia lo ina e sabe se tala le fai io e me sa tato ia e fai tau tu spaia io e la u fatuanga alta I te ia e mo tato e fai ngofie le maninga ba ai tangata whatuatuaina whaatuatuaina ala tu io e tusi out of all the historians ula favorite historian tantare Sofa ia Josefa io that's my favorite io Tamotatu si anita ngata ia ma war pe fata pe afia manino malama tole o le taua la na ina ua ia langa le lau te mo matua a pe ala no tala no mei o le teimi o le Krismasi o le teimi o Yesu na whana mai ea e whaola o e ma so le mission a tole o le me whaangata I lau tala no I le mele samu ina ia tatu wa ai ai le me o le taua o le aso nei Krismasi ave ia tatu whanau o lea aua ni matele tatu I winga masani o Krismasi o le winga masani o Krismasi tiu fale whatau me alofa io le me fai vi inga o me a le fe aua ia na o matangata nei na mua I whai loa I ele atu o e vivi o e su ele mena I ele tama I e loa e vi ia o ia e tangata o le fe aula na mo tatou te tau a whai tu le epa whaftaisua ma lo to lua ma lau whanau a whape o ngalo ia te o lua na pese to lo to fiafi remind you the message of the Christmas a whai wale to pese se ma to lo to le fiafi o le loa la le meta o le Christmas o symbols na tatu te loai le taua o le Krismasi a te whanongo mai la o le tati a te loa o le Krismasi I e loa it's a reminder to all of us o tatou loa vivi I to tonu o tatou li o wharaina o tatou loa whaini lotu o tae au pe a lae o tatou loa whai se lotu o le afiafi tamiti o e loa whai le lotu pe a li tau sami mai tau mawha o e loa whai le lotu whaafetai ina ua e te a mai man whanemai. I ua tātou loa whai se lotu whaafetai ma worship. E le tu lia I me whole le te alo e te tū mai se au whai pesa lotu pe te leadinga se worship. Io e kwaia se au lotu. Le ai ele o le mea le nā. O le whe au te to tasi mo tātou uma. I au tātou loa o na vivi I le ani.
individually, so se mea, po se group, o se au lotu po whea lava. O whea una o Christmas. And that is the real Christmas. It's not about gifts. It's not about giving. It's about worshiping. Yeah. Le la toi fi au muri le o te a o le salen te nei pi ma le sa muri le na o le mang fo le ta o ta tu le so ta pe na o fa so sa just before Christmas. O le o mai the arrival o ai o le atua i le lalolangi. Ia e oi. O le ta mena le ni fai mai si tanga te kirisi masi so uma. E fasili la wingo na ta le kirisi masi so uma. Ele o le nā, a le are wha moe moe, e wha manatu mai i a tātou, o tātou fia fia vivi. Where are we worshipping to? O whea lea vivi i e tātou. Po mea le tātou te tamu whai vivi i a tātou e tangata. Ia, le nā. Mai e nā ia la u whi au wha Christmas. Ia e. An me mali e nā. E wha le ofi tele i mawhau pau o la ta whanau le mea. Ai fui se longa e o, you know, to a certain age. A certain age la tu te sink in le mea. Ia. Pe a ta tau whai te whai atu e pe te lilo e pe a. Ai a tonu ai e se taimi. Ia. Ia wa tamala se se nei. Te longa o vai mo tala atu mala tusi mal pese bu mala fai le lotu. E se no foi se si to fa longo tu pele fai la ta por kalame ia ala pe pese mai le lotu. Ia. Isso. Ia. Ia. But time will come. Time will come. Ta ua ia. Te mina o na whaia i le atua le mea sili lo wola. O le toe whatu la i mai o au ina ua te amai mai whanmai. O lo ma fau atua o lau te ta otu e whanmai. I need to be honest with you. O te fo i mai lo le whale. O lo wola ato to toe. O le ola vivi i le Ioe. But he knows my heart. E ele au mata. E ele pa ye. Ele tele o taimi. A le soi, le ola fatua tua. Le oi loa le mea e taula i ele ola. E ta i ele ainga. Ioe, olea. Ia vivi i le atua. Ele au no. Tatou o tangata iei o tatou whale tonu. Ioe. Le venta tu e se mana mea. O le ola vivi i o tangata i le tua. E na te fasino mai i a tatou. Mea e te tau o na whai le mea tonu ma le mea tara whia ngai. Da 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 na na la 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 la. O le tatu tala noa i li tatu tanong masani. Ni o vai atu le tui titi afia. O a lili tu la o tala noa tu ia te o i mea o le au whar Christmas. Fe au nga. Fe au ngai. A te leo tau tau le whasa no mai o paur me le fi tala noa le fi whanu noai o tatu fe au whalaulangi. I le tala o lai fia ngai Samoa, New Zealand, Australia, ma mea o whainga marulong o Christmas. E au peo no tala noa i nai vaenga ia. E whatatali en matu Christmas. O le
Vaenga le ua ta ua o lea foi. Lea foi me foi i tua i nuu fioanga. Lea foi le ta ua le ofisa le ufa i nuu. Sole. O lea foi. Fono whaavahe. Lea ua tatu whaalongolongo. Lena o mai e le li pare mia i lana whaasoa i lana press conference. I lana press conference lena umatu nei. E toa wha i lato. Ele i mumusu interview HRPP. Toa wha. Wale fitfilia foi la toa wha na. Almel le i le panel. Or there's a panel, a group of people na whaia interviews here. Te le rope to fia, to rua, to toto wha, to lima, pe to fia le panel. Ai o tangata nei na go through le panel. To a whāra tangata reita PP, they refused to interview i le position lea o le te telefono. Eo, to wha. To ele filfilia foi la. Mumusu e foi la, ma le walato le savalia ia lea ta iala. Whainga whaavai ale malo. E se a whainga whaavai ai foi. A fia me. It's a total different o leo ua sui le malo. E sui foi la le latou ai peo le whapena la ngona o tangata ia. Le HRPP. E latou te ena le fina ngalo o le malo. Iana e tangawale o e te nopon whamasino ane. O le hale upu e sau le upu le o le te eda. E sau le upu te. Ai aine foi la le upu te. E le longo le lei sau whafonga. E le se upu e te foi. E whaingofia ona e talieina. Le upu le o te. So a whaila to a wha ila to te ena ia le wala watu ma le tusi atu a le panel. E o mai interview e sa ili wha atasi ai io e tangata e taita ia whono wha avai tu malo. E li apia tangata i to wha. They refused. Le tauina. Mumusu a interview. So i lei fwela se mafuanga e ono tu wai ngō tangata ni i to todo. O mea o leisi to ampara. E toa se fururua i tangata o le HRPP. Na lato whatino ina le tusi. Na lato tusi le tusi. O le tusi te i le poloketi. Ia ele i mai o io mai. Masalo se temi o mua po le nava iaso. O le a mai o io mai. Ma paule me. O le o tatu lo uma. Paule mea tatu te lopo e to wha. A o to vanu. Wa lua manino mai to lua. Na o le li o gram 5 gram tuala wile. O le fai pule fau. Tasi nga tata tango e te tilo il temi tamu fai melfon. E corporate tale fai pule le i tamu fai atu le malo. Na corporate la fai sieri le tamu fai atu le malo. Ina ia mawhai o nā fwoi. Na malama ta fatan. Man tu fai fono foi le foi na so mai le tu fai mai le ama. Pau ana o tangata tamu fai corporate mai le malo. 5 gram tuala wile. Pau ana o tangata. Ia ma le tangata o le i o tuia fuatongi tuia fuatongi pai fuatongi mai le tumalo sa fatalua pau ana i tangata na la i o ina le talo sangatu le peno ma la o lo feli interview le ala o fai mta i o lai tumalo so le ala to fair enough for me
o lesi mele ua whaeloa mai io e fia. A toa te whono o i tūmalo 5 sumatasi e iei tūmalo e tai toa lua tai whono e valu i tūmalo. E le o manino mai po le ale mafuanga te tau ua tai lua ai. A paule mea e le no tau pue atu. E iei mafuanga te tau e te tau ai o na filfili ai e le kāpeneta i le whainga tāla whia ngai. Tangata i tai tō rua. Io e. E i tūmato, valu i tūmalo ia ua tai tō rua sui. O i tūmalo tai tō rua ia te teifono. Te teifono i lato uman apply. So e au fiai tangata ua pāu o le situ na wha maoni i le wha 5 tausanga taruai. Na le leiro lato HRPP, fast, o afia uma. Whaitawina le lei le fioe, whapena whaila i lato e leo toe tūman pārota. Ai o lo le lei le whaatino ina o i tūmalo ma le tupe a le tūmano. Lea la so ia te wai e lau tau wharongo longo tunga i whainga whaavai lea. Fair enough. Fair enough. Lea la tatu te tala noe le me tau o le fōmalo. Lea le ata le tapena mai. O le ata le ua o tapena mai. E leo se tapena ngali lei. E leo se te e le lei. Me tono ale ta o te e le leanga. Ia si o tatu tartalia. Wa lela na fesili ngiermi, fesili ngiermi dia. Ia le fionga le li pare mia. Fela o tu wai ia le. Ia ua ngina i lunga o le o le vaanga ia le HRPP. E mori tu e whainga malo i le whamasinonga, i le tūrafono. Ia le manino al tala le li pare mia. O e afi. Sia o le tō whaitalia le nā. O sia o tō mea tō tino, sia o tō mea patino le nā. O lau tō le nā whaitalia. O e ave i le tūrafono. Au i tatu te whamatala i nei le si vaenga o le mele ta o lea. O le fōmano. Aisia. Lea fwoi lo malama leo o ta oto whainga whaavai. E leo whainga whaavai ia. A fia me malana vaenga. Iai. This is a total different one. O le ala me tau whai. E le o tatu te le ave iei le me fōre le whai mai fesui sui ai solo, sui so. Pe tai wha miliona ana sui. Ai a whai o le nofo inga fōu o latu suia. So be it. Tato oa i na, aisia, e le o le taimi o fia me iei suinga ia. E le o whainga whaavai ia fia me. E le o le tuainga io e. So le winga na ta ua tele ia le mata pule ua mai le whiunga le li parimi. A ua tō manatu e ave whamsino. O e ave. A i o tō malili. E le o ko meki ngā tua, even to let by himself. Ala le o manino mai nei. E le kei whong, a le lawa whea ruai to le epa. Ma le whamatala mai le lalolaki. O i e te te whono. Se tatou wa aili la tatou me o tangata wha maua lunga tele. O tatou tilo tatou le meta o le tangata whau alunga. Le ala o tatou manino i. E le o a fia i a tule epa. I le toa 5 sumatasi e ua mai. Toa valu whaile tusi te i le progeti. Ai toa wha na mumusu e o interview. Le aila toa wha ma toa valu. Sifurulua. Toa le aila ma sesi o toa sifurulua lea. Se ia vanga na ai tuia. Malima. Pauana na o vai maunga wha. Masa fatalua. Tō pauana sui lete te whono i nei i al HRPP. Aur toa se furu, lesi toa se fumalua. Ia, leo pio pele ea. Le whai mai lela aoi ave i le tula whono. Ioi. Ai mana ia le tala le li parnia. Mana ia le tala le li parnia. Se o si au tō wale nā, ioi. Si au tō wale nā, o lo tō wale nā whina ngalo, oi ave.
ele o tawhia tua le malo ia loutou e ave i le tulafono. Ioe. I la isi vaenga tā ua o le tau whamanatu whamatatalamenga e le fione ni pani. Tasi le men masaya na matala no tue maleli o tau ilili. I le me tā ua o le tau o le tue restructure, reform. Le la ufailo mai reform le soifua maloloina mo le leisi tolu tau sanga. E tapena le reform lea within 3 years. Ioe, tasila le vanga ta ua le ua fai ele malo o lo tula mai le temnei. O le reforminga o le ale vanga lea. O le soifua maloloina. O le nepo kalame o le au mai umai masini ese. E sa ilia ai mai mangase ngase o tangata uma. Ngase uma. Ioe, o le alfa moe. Ina ia tu i ti ai le meo le ave masi mai o tatu tangata i fafu. O le au mai e pe luas furu masini le lalo i fore luas furu masini fo. Le o umana fa le lega ia le tatu masini fo le na malanga ai ia le va ai tutuila. E au mai le meo o kisene. A le la o lo mai lo umana fix o toi fa le lega ia le tatu oxygen machine. Le o to supply ala i le faksene le ia o ke sene a warfa mana vaina o tangata mama i tonu lava o tato o nu. Ioe. Le ngata la ina fa le lea. A le foi la ua, a mai foi le lipoti, ua fa le lea foi ma le tato CT po le CAT scanner, po le CT scanner. Tama foi le tu lei ato iei oi tonu le masini e fa atai oi. E foi la ua mai le lipoti e le fionga le li parimia. Fa le lega umai mea. E le la titi so le ngā ruenga a le malo o lo tūla i mai i le temini nei. Ioe. A o le aunga a toa masini le ua tamu fai a batu masini le fo ua ave le fatunu i le custom ma le immigration au mai masini. E au mai a tupe fatino i a vatu masini ina ia tau mawhai ia ma aua ni toe manu malo melo le aisa. Ia aua o le lipoti mai ale komisina lango ia po le acting commissioner. Tala no mata malo ia o atu one ia o tau sanga fau le malosi o lo ia le malosi le aisa temine. Ioe. So pe uma ia o leua a fie la lo le upu le o le reform, restructure. Le reform la le longo le custom, longo le immigration, longo me uma. O atu se mo mia, a mo mia nisi taifau, longo atu ia malo. A mo mia nisi masini va ai ele nga taifale ma va ai me uma. Au mai. Se ma watu pe fai ai. Ia mo o mia le fasawina o le atu. Mela ia ta o malo i loa fua ta tau mea. Mai moni le alu lofa i le atu ma le satia i mea whapene. Ewa. Na, o le wha mo masini e le ilalo i fo le lua se furu masini e se ila au mai mora se fua malo loina. Ina ia tu i titia o le au mai e 10 to 12 millions per year. E ave ai e tatu tangata i fafo. E si i mai intia, ma si i mai inisila. Se fulu ili se fulu 2 miliona. E lese tupe le titi, ile tausanga. E ave ai mai nei i fafo atu o Samoa. E foi lau whaatonu ma tamwhai vatu i atu i fafo. E toru se fulu ali i mtamaitai fo mai. Lea ua pera mole tausanga fo. E fe soa ni tele a o pior tai fale mai fou te tele lua to tono sale lolonga ma to tonu o tona mato pi o isi fo fale mai te tele lea ua ese mai to sivi ma to tua pi o fo linga na fo mai fou o fale mai fou ia ma fo mai eli im to mai tai fo mai doctors todo se furu
lea ua ele ngata la I fo mai a o le fo ua au tama fai a watu uma matangata la tau te whaatino ina masini wa le isi ama e watu e masini ni e waku ka lepe me ka kukangaka ioi e umale e ritai a whara tausanga umale pelepe e sia lang fai la tu le sia o ila na lang operating ai e la tu le sanga te pi pena pi fifia ele ni ana me fai tele o me almalo pi e la tu ina fto a fai ena training ino fama ta alo ki o masini ma le anga tu ia a o le la fai minimaro ele ngata ina watu fo ma e tau se fu au a watu ai matangata ata mai fafo uma na train whapito I masini nei. Peta I tausanga o nofo I sa moere ngata ina latu ta iala e ngaru ina masini sa su e nei e whai e fu I mani training mo tātou la watangata. E sere mana ia a. Te whaala mea la tātou mati tu or temi e whatau nuu ai nei mea uma. Ioi, a o le the plan is there. The planning is there. Pawalan mero tatu tilo iai ole execution. How to execute the plan. Ioi. So taua tele ia le tatu o lo ta pena le fausia o fale mai fau sa le lolonga matuana I matu. Ia tasile na sitia o lo o iai ia le vaenga o le soifua maroloina. Fa tesima leono miliona o kanitu pea. Fa tesima leono miliona ua pasia ni el kapeneta. E toe, ia tasila le meta te tiptilo iai. E toe ka muta a toa I lava le tau alunga o le fale wha masino o Samoa. Lea ua tamwhai a watu insinia wha apitoa e latu te waaia pe tala fea ngai el foundation ona hold le i walls el fale. Hai la ata pena sui ato le roofing lunga I le tau alunga. Ave ese ato le tau alunga. Le fai me matua le anga whaia tulu whaasolo ato. Lea ua pasia kabineta ia le whaami tesima leono miliona. Ioe e whao ngā iei tupe wha leo leo mō fuafuanga. Ioe le maarufia le maro. Pio ina le whao ngā iei tupe fu ia po le unforeseen. Mani ale maro. O tupe wha nganga mō whalo lavi le maarufia. Ina la le la saule wha tesima leono miliona. Lea ole a amatai. Au umana tu ilalo e saina le lua se la wafe e amata I ngā ruenga lea. Tō lailo le lea saina o la tō te taunu wha wau le maintenance o whale ia. Peitai. Ia o le whapena. E wei ele lewa na umatu na whai ale umatua le anga whai. Ele se kamai kukuru. Mkua kukuru le anga lapa. Eoi. O lea ua whamanatu mai. E paule me whaftai. O lea ua latu toe watu. Instead o le watu e toe whaile maintenance. But they put down 200,000 e amata I ngā ruenga lea. O le toe whaia wha le lei. O le taualunga. O le wharfono. Le isi lea mata upu o te taritonu alanga te le fuise te mina utala no atua I o le. Whilo inga a le fionga le ripare bia ma nisi o minsta. Ia mataita I o e ka le sia so fatasi. Ai tu ta uai le au ngani pe I le au whainga ruenga. La tu ina tu pea ia la tau le meo le se la tu whautuanga wha au auna le tua wha le atua le la tu auna. I tu inga e ka le sia leo o whai atu le wharau tatumau. E ile ka le sia wha paupaulo e tau Samoa silia ma le se furu lima tau sanga. Fua tu e tala le susa. More than 15 years. O loo iai ia le ka le sia wha paupau I tu tonu o Samoa. Ioi. Kau kia a. Aua ta taula I e ka le sia uma ke siano le Samoa.
o mai e tu fatasi fai se fainga to ngame aua o la wale tu la ta auto doctrines ale kalisia la vai o mena te aru e to no roli o fa kalisia e te tala no ai ma fa ola la doctrine. But this is the time that every Samoan needs help. Every Samoan needs help. Ila mele. Ola mea. Tātou te le mo mia ni e kalesia whaapau I te tonu o Samoa. It's a very bad example. Mō tātou tangata uma. Ioe. A lela o toi whaeloa mai le whionga le li pāre mia. Ia. Samoa ele atu nui le ia sisi o tātou e toi fia ia mea. Le ai ma sisi o tātou te nau e tātou te wata tau ilo tātou watu no. Na whina wina me nei ia aua lava nei I o atu I Samoa. Ma avi ese loa. O lela o te whiloa. Ia, sorry tun manape. Langa lena o whanonga tu o fesili le situ stala. Ma ia tā uai. Te li lo langa paule me o te lo mo salemi lefto atau nua peri li te te atu se sfuli mo salemi. Ai o te whiloa le masalo se teimio vai asolea. O le au mai alo luma le kalesia le whapeta o le kalesia whapaupau. O silia marsfulu lima tau sanga talu o no Samoa. Ioe. E le matua le matango fie te le ni tu inga tu lang whapea. Ioe, o te tau o na tilo ma baba ai tutoa, ma sila tutoa iei li tatu whainga malo. Ia, whale tonu ro foi ia lea foi. A whale tonu talo whai le sila ma mao le whainga malo mo se rumana I o Samoa. Ma le saunga le mu. Ai o lo whai lapa le mawhau ma le tau whaaleanga a isi pito ua mātutua I a le malo I le atina eina o si o tātua nuu tālo sia ia I le alofa o le atua ia whaataunuina mo e mitinga a le pāle mia ma lana ka peneta. Ai sao lei e le tau whai ia e lango le whainga malo ai tau mawhai e whaaleanga. Ina ia tauleanga ina ia le whainga malo ai whawhitai o loo tanga I tutoa le li pāle mia I le au tau whaaleanga ma le whaaleanga ina o aseta ale malo. Mana ia, whawhitai I o le tusu singare ai. Vili, whawhitai tele. Ele matango fie mea o lo tula I mai. Le la umatu le ni tausanga. Ia, e ka te whai ngai tue ngam tāpuna. Le simta mana ia le ua lafo ele whainga malo. I no o mawhioanga le mwhai pule. Le whaama maina o ai. Se whautana o tō iei. I le si tanga o iei sama. O wheni me o a inga e tu atu I no o mawhioanga e o la tu e teu o la tu mawhale. Ai eile la tu vanga tu pe mau atu. Ko le mea saka ko iei a wala inga e keu la kuru mawhale for their own good. I lese mea mo koe whasi puwe ala keu a. I se whautala iei le mea uanga iei tatu atu. Ai latu I lalo le whaamalu o le whono whawai. E iei le vai ngā tupe ale malo lea ue tu tono o le whono whawai. E whandai latu I ngā mea ia. O le teu wina no uma ai. E whaao sofia la ngona. E whaao sofia tangata teu a inga teu ma whale o vinga. A iai fole a inga e matanga e se latu ma whale. Whasala. Aisia, la mo tu fastupe I le whono whawai. Instead o le watu o tangata ngā rua le malo e teu mea, le o tu atu pe au tu, o lau lea responsibility,
o le teu o le mafale tafafale o mea uma mo le fa'amatagofieina o nu'u mafio'aga taua fo'i lea vaega ua au mai se'ia vagana ai mo me fo'i o vainu'u o vaivao ma fanua o le malo e vainu'u vaitumalo ia e le o'o la'i tumalo manu o ina la aga'i ai ia mo me o kone karate a le malo o latou na e feagai ma galuega ia teuteuina o vainu'u ma me fo'i e o lo'o lalo le malo ia o tulaga fa'apena e feagai ia ma vaega kone karate o le faua fa'ailo mai ua iai le komiti fa'apitoa o le komiti sa galulue ai i le tolu tausaga talu ai lea ua toe renew le latou contract o latou ia feagai ma le fuafua tatauina o totogi a le malo tagata faigaluega a le malo e te'ite'ifono ai ia le ali'i o tuala falani Changtung e te'ite'ifono lenā io a o la'ua o le komiti ia e a'afia ai mo a'ausā Joseph Walter ia ma le taumaʻitaʻi o le malu Sina Retzlaff toe extend ia le latou le isi tolu tausaga o le latou matafaioi o latou e talanoaina po ua talafeagai le si'i po ua talafeagai lea i totogi o tagata faigalue o lo latou matafaioi ma le manaʻoga o le malo a toe sui nei nisi tagata toe alu fo'i le taimi o toe iai le to'a i le matapule a lea ua soroga lelei i latou tasilaia tagata te fa'amaoni mai le latou tula'i mai i le tolu tausaga talu ai ia o le komiti la lenā o lo'o iai i le temi nei o nisi o tofiga fou o tofia ia o le ali'i o le aso iloa faleupolu le aso iloa faleupolu Ronnie Aiolupo ia o le ali'i o fisasili fou lenā a le Ministry of Communication and Information Technology ia po le MCIT, the Ministry of Communication and Information Technology. Ia o le e fou la siri le tulaga CEO pe uma sa ACEO i le teimi taluai lea ua promote i lunga i le CEO ia le ali'i o le aso i loa faleupolu le aso ia po le aso Ronnie Aiolupo o le CEO fou lenā ia o na tagaluega o communication information ia ma mea tau technology ia po mea fo'i tau telecommunication ia o le isi latou sui tofia fou o le CEO ia po le ali'i pule o le pisinisi o le vaega o pisinisi alagaʻoa ia ma le ipa ia po le vaega foi le ta'ua fa'apeletani o le MSEAL o le latou CEO fou le ua iai o le ali'i o pulea'i Rocha Toleafoa ia e fou fo'i lea ali'i ia o pulea'i Rocha Toleafoa i le tulaga lea ia e pei ona ou fa'ailoa atu le timi nei o mataupu loga ia lea na aumai nei e le fioga i le ali'i palemia e fatu'ai ai ia le isi lua tolu fava i aso i le lumana'i ia a o tapena le aga'i atu o le faigā mālō ma ana lavasiga i le vai aso fou I mean i le tausaga fou ia po o le masina fou tatou toe pa'i mai lava lea i le tulaga o mo mea aisa fa'asāina ia ma le mafai e le mālō i le taimi nei ona fa'atagaina le mea le alu pea o le fa'atagaina e le faigā mālō o lo'o tula'i mai i le taimi nei ona ia fa'atagaina le lē mafaufau o lo'o faia pea i le taimi nei ae ua vavai atu tele masani tele iseri lea le komisina o lo'o tula'i mai nei ia po le acting commissioner o leoleo o tele masani tele iseri fatuatalu lona tula'i mai ina ua malōlō le ali'i lena uma atu nei o logo pe o lea ua te lea le informant
te le improvement o le department o leo. E le ngata o le maua mea. Ai maua matangata o lo whaia mea. O le morianga muli ane so le mutua uofo i aso. Le morianga lea teine 17. To o lua le au matutua tamaitai. O le siti nifu ato o teine I lalo su varu lo sfumu tukutosanga. All ladies, all girls, all women, se furfitu. Maua uma, no winga to tero tangata o teine ni o le au pusas. O vanga e pusinga nea. Atu te wa aila le matau tia o le mele samu. E le o misia lava le o e whai le melea. Malea, ma feusua inga. Te le o lea asal an. E le misia I le involvement o teine o tala lea mai o mo to lua tamai tai meaning o tangata o whawhine. I lau tau whalongorongo atu I le au mainga e le leo e le komsina. Wana laina o mai whamai e lua tamai tai. The rest 15 are girls. O e pulan whamau teine. O langa winga o teine muli, teine le hini te tolua. Le hini whanau. Pato leo o whai atu. So se mea e involve ai mo meo drugs. Involved with 46. Ioi. So se mea involved ai melo fala o fasaina. Involved with 40 ma meo fiusua inga. Ai vai le ia ni tirai. Ele te taula. Ele te taula na te fa sama noa le ofisa o leo. Ai mau ai ma se tasi o tangata si nia tangata leo. Tangata la ia leo mana o mia I tutono o le tatu whainga malo, ma tutono ngā luenga le malo. No na whaalongolongo atua o amata na prepare le team e alu e whaile o so whainga. Alo no fo wala au o tau o e sauni o lela o tu lela o tu leo. Au eni me ina avena na pe au ifia. Au laki la le leo atu. Ai tu mai feni tau ngā whana. Vai le toi ke leo le whinge netu ngā mea. Ioi. E sele mafofou tangata a o le leo. Ia leo wha malolo. Leo wha malolo le tu ngā tangata. E sele matango fie taro whai se ole. Ioi. Te leo mea ia ua au mai e le tatu malo. O loo iai pele au whai. O loo iai toa tele pele au ai siri musa le mele o le pi e ula ngia tape nanga le malo. Wai le o lo siri musa. To ina le o tulepa. O le au o mai krisimasi. E mo ia vai. Me le wala in fa wa la por kala me. Na o le aso krisimasi. Mari to san fo te malo lo ai. Why? Because they are just another days. Ioi. E pe o isi aso. No tatu fa ngai na fa manatu ile me male. Ioi. Ani se me le tatu ioi e te taua ono tatu tu leia le fe au fa manatu tatu pepese tapisa I mene. Ioi. E siliatu lo tapisa I mea. Ia nei rono talo lan me tele la fe niti mi tele. Ioi. Ar taua na. O fesa wai le tau whaaleanga, ma le tau whaavalea me uma. O ewa ai o sau lunga le tai o le atunu. O tau sila sa mo o ane I lunga ni minsta, whai ni whainga
le ai paua ai o tangata o lo whaia ngā ruenga le oi o tule epa o lele le pule ma fontoi o le to atolu le o lo lato whaia pēr le ngā ruenga sili o na mātanga ioi lato te whaavalea ina le whaalongo le atunu I polka lamia le malo le ua mai ioi ai whalongolongo toto ai ni tangata e matua e vala I sini ala tu information tam fai manova le whaalongo le tu ia o te malolo tai au le sa por kala me tai au ioi no tu sa fula ia le so free mana so na ele ma tu te le ngalu e ma pa anga masani ioi le so o le kiusi masi le asiri o tau ili no fai ile ai marolo e o foi la tai au marolo siri io ia pina o foi la stona e fia marolo I tupai marolo au la o lava ngā mo o isamu e si mena marolo I fua o te pisa pe I mene e si o foi na saule na tau sanga a o maualo wola I o na ele lere fa nga te tauro taula ia a o yese me te o nga ia sa mola u fita fa fonga ma lau fa fonga I mea ia o tartano tu ke le yo kilipi la itina e mai tanga te lunga o penga te failangi e fai loa mai ia le ma fo fau o taita ia le na uta tu fa no le o mai sa o le fionga le lipale mia so a fa na mumusi o interview e fa pesi ni me fo ta tu fa o levanta la I lunga tu le pa ma la toma a ole o mai le lipale mia ia te fono I o fono fa vai o leva na pisaila o le io ia fa pela te pisa na la u a se vai pisa to se fu fa ta ta I mo na ole to a lua ta ia ta oimo na o 5 gram to ala de lei ia maleri o tuia fautongi pai io pa wai tata a ole si to se fu lua ia le o tatu fa no ie le la o abil fa masinonga wa umana batu ta yala ale malofo wa umana batu fenga fa vai ai muswai e muswai tanga ne io le lola pula tuinga manatu le manatu tanga ne mo se lu mana I lei o samo a o se fa te inga I tangata o le atu le mai e fai masui o Samoa I le pale mene I le temi o lumanai o tuinga fale aonga ia le o sete de ni tangata I le nevete o tuinga fale aonga ia le o manatu tangata ni e fa fale aonga I tupulanga la lavao o Samoa o le fe aina I fa pea o le fe misa I fa pea o le kau fe lama ka I fa pea o le fe pelo a I fa pea o tuinga fale aonga ia eo o tuinga fale aonga le te mana o Samoa I o tatu te tai e au mai e fa te inga tupulanga la lavao o Samoa Nang fa ele tupu mo fa pea never happened before tuinga lifestyle le fa to a maua I le temi o tulepa I le temi foi o no fo mai tulepa fa to a maua ia tuinga me fa pea a foi o atu le media I fa fo tuli loa I tuper tsunami tuper man Samoa tuper misela io ele faula me ia tuli loa no fo maslam le fai to tu chama o tu yu ki ko male uru tu stalla o vele ngo tu stalla eu le man tu ngo tu stalla John Campbell ya Peter Sa io slam e ka malo le fai to o langa ka vale la tu fa pele uru sta malo wala ki le mau le uru
Ioe. So le winga na lo tala. O le taimi o tofilau. Na ia wa ia social media tem patele ele popular. So ele telefone ele ia se taimi fa pia na tofilau ba ai kolone. Ioe. Ele telefone se taimi o la tuna. Pa wale tangata le o mai taimi nei. Mai le mawhaina tatou whapea alo whanga ni tala. Le saulunga. Le mau, se mau tala tu le pare whai mai lunga i. La lau le valea, la lau le malamalama, la lau le lo se mea. Ioi. Ia, ua fia ni ana tala whai whonwhitala ile na umatu nei. Fia na whainga whalua nalu ave le court. Whalua nalu ave le court pali. Ia loa tuama tā maile wheni na le court. Whalua. Whaia ina mai a pali. Ia le fu sau lau le loa e sia whonwhitalai. Le ainga le tai le oi. Ia. Si e tatu mataitu. O leo o wala mai ni sia tia. Ma le fu te whaita o tangata na lango ma losi ni ta pipi. Leo so tai mai. Ua le to iai. O leo ua se ea e lango le malo. Ia whaftai atu. Ia e langa to tangata fu ile na whaasanga mai fu ia tia. Ioi. Whaftai leo e to tau am tau tino mai. Ia le lei. Le ne sini na wa poto ma eta mai yo ye pele tasi vola le ngao le matu fai pe o le matu tutem fai pe to atasi to lua to tolu tanga fa no yo e tu ipe to tolu na ola to lo so le se mele matu tio ye ese se le mele matu tio fa ta i tau fa leanga ya le tau fa le malo imesi o le tau whai atu le whainga malo i mea siri awa o e Samoa ma le lumanai. Ia aua ne i umatu le whainga malo ma le whainga malo ai tula i mai le whanau nei ma le whanau e le i whanau mai. Ta o to mai le 4 piliona. Lopo o se trillions i ta lafu tatu atu. Ai le lopo o on atu e nisi atu nu tatu lau ele mananga taifale. Ioi. So le titi le ngalu nga tapisa wa le tapisa le atu i meia. Le langa e pe fela mele o le lotu. Le ha o te pisa tu au na o te mini nei. O le o tu atu le fionga i le li pale mia. I au tau sunga au whai ngā ruanga. Tau tua nāsole. Thank you, shalom. Seremaya, whaftai mo whamanianga. Ia, whaftai fōi se auche, ia ma eri Robert. Ioi, whatar whatu, ia le tatu tutua, isa ako la whaele, ma lo, whaftai ia le eiro e mai le tatu po kalame o le ne yaso. O mea o mana ia Samoa. E whanga iei o temi lo i tūrale nei, just before my Christmas time here in the mainland. Au le watu tatu temi wa awhatonu ale tu la iwa tu e lua mane awhai tu la. Ona tā lori Christmas. Ia i mato, lona winga la. Iro tu e umi fo i lasu temi lunga nei. Ia no la ia le tārti me whaile lotua mato ma ua man mawhana. Ia. Pato a tala i lo mea alofa tamaiti. Tofu tangata ma le mea alofa except for me. Ioi. E pau al mea tate mana oi. Tate le mana oi se pau le mea tate mana oi sori se usika ia sori. Wana me mo mia tatou matua me tatou whanau. Ioi. Tate le mo mia ni mo ni meo ni pe ilafio ni ne alofa mania. Ai a kaokia e amo
Como ku le pu ale ku ang le le ainga maustai. Yang ko ki fia le. Tatou feoti fia le ia le kau ke o mar fia knowing. Wa man via tatou fana. Le tu nga ma via fo le fa pe a me o tu a tele ni me ma tu a the label degree holders fien ki ke o le mer ia ua i loa ma nei ia o le tala fo le yo sua le na fa italia o to a o ma a inga ma tu te fili tu nga mena ia i loa ta to fana na fai la to decision making without us yo la to loa ola i le o langa na o i la to pe au tatu fe mau watu tatu le pu yo le mesili na unta ua i o tatu feoti atu au i loa ua sili atu lo latu ola o ina nei lo tatu matua yo ua sili atu ngā ruenga ua ngā rue ai nei lo tatu matua te pe foi le fana o tu le po me fana ua pai ma nei o le li o la de malito sa fai pule no to masa amnista le la usa la de malito la de malito so he is doing better than his father and that's le umana tatu le tatu te manao ya tatu te manao foi ile tatu malu ia siliatu le tausanga le lua oro no nai lo le lua o te rota sili si meu te manatua le vai te mini o tausanga mai te mi tonu ale nei lenda be fisio le te manatua le te mina wala au me te Samoa Chao with the bad sad news te mi nei te mi tonu ane o tausanga mai u te i level po mai tara uso manatua mai ia le la au le malitua pe me le ua la tu te fale o batu tu la fo te mi tonu ane o tausanga iyo o atu e ale o leo tam faia e loka le minsta i le teni ali la fai la the time that every family will spend time every parents will spend time with their families yo ale la watu e watu e so sofa tu e ave ese mai la uri al marito leota ya feta uso pamania te ratu krismasi yo ya tioe ya feta matalasi leota foi pamania te ratu krismasi manuia foi o faiva ile na tu la rolangi olo e tautua mai ai ile la titi o tatu faiva o tatu tiu te faiva tasi tatu te tapisa inemea ina ia maua se manuia o Samoa atoa so e tau valea tatu e whaaleanga tatu lunga e tangata tusinga whamatanga i tatu tala se o tala pelo ia ai le tu wai le tatu ngā ruenga matalasi o le tau whai lava tatu te tapisa i mene ina ia tu i titia leanga ole whinaunga o lo whai nei tangata maurulunga ia e whinau le tangata e moni le alofa i asamu ma le whinau o le tangata e alofa ia i ateia ioe mena ni whinau vale i sangata mana o e toi fia pai le mena it's all about himself. It's not about others, but this is a real life. Ole langa tonu ale o tatou. Le langa tonu ale o tatou samo. Ole. If you consider yourself a Christian, le meta o Christian. O lo wola e manuia i le sata. O mea e te whaia, it's not for you yourself. It's not for me, myself and I. E leo ni mea mo i tato. O loso i fua mal ola. E ola i li strata. Manuia. Sa moe manuia i stangata. Ole se sengala na o
o whainga ia whailunga o le tatu parlemene te mine. O le tangata e alofa e manui a isi tangata. Ma le tangata e alofa e manui a ia ma se whaala potutongo ni tangata e taitonuina lana leadership. E leo tula i mai ia manuia Samoa i le lumana. A ia manuia rafa na o ia. Mena rin fina vale whapena. Ioe. Mena leo na fina vale whapea. I la tau o lo fina wina le taita inga o le tatou atunu. I le temi le nei. Ioe. Te lua, te tolu minuto, te tolu tula. Tāre ki wisimasi ia i mātou i Amerika. We got 3 more hours. 2 more and a half. Te lua man awhai tula. Ia o na mātou. Pese fui leo mātou. Merry Christmas. O tau vai ia o lo mwhai o na mai moina ma whatamaila po kalame le nia fiafi. Whamania tu le Christmas. Ia o tau umalawa ua tau au lia le ia whamania tu ia le Christmas. Mai le nei tu o le lalolangi. Ia i mātou lea whato a tau suman 5 minute. E te aile tula eiva i le afiafi i le nei tula lalolangi. Ia i ailu tatunua. Le lala tarse furu. Ia la sabat vali atu fafo. Ia mo nga ia tuloa. Eva ai i pole ase ioe. Ia matam fai e fai se matu pe a lango leta pe atu le mawhanau a inga o isi a inga o latu whanau ma spend time with other parts of their families. Ia o na ngai mai lola ia le whatau mai i le se furu ma le lua. Ia o na whai lolo matu fo i lotu o Christmasi. Ia whatatari ai ia le aso atai au. Ai e luta tunu o lava lau tautua mo ele nei a fiafi. Lea ua te ala fole o le te ala foleiva. Ia. Tau te le filo i tai au ia lo aso marolo. Tatu filo ele le aso whareile ia ma le aso tonai. Marolo le aso sa. Ia whapena tau toi marolo fu vai aso le ili aso mua o ai foi. O le aso mua o Januari. Ioe. A o aso umalawa ioe tatu te whelua iai. A mawalawa manoa. A o ia te au leola. Ia tau whailawa e whau le tau tuaina o loto pa ia ma loto ma marusama. Manuia te le Christmas, mai te tai o le atunu, te tai o e kalesia, te tai o ainga. Ia, whapena fo i so se Samoa, i so se tafo ni lalolani. Whamania tu le Christmas, mai ia te nei, tu le epa whaftaili o sua. Ia, ma le o nanga si whongor tai a fōmala na porkala masani o le lupe whalele. O te whatofa, wha soifu atu Samoa. Soifu ia, ma ia